Yes, reka twongere tubasuhuze rero tubifurize ibihe byiza mwebwe mutega amatwi ndetse mukanakurikira amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho hano kuri uru rubuga rugari ijwi ry'u Burundi. Reka tubane namwe rero mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye turaza kugaruka ku bikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko imirwano ikomeje kugenda isakiranya impande zigiye zitandukanye haba abarwanyi ba M23 ndetse n'umutwe wa Wazalendo tutanibagiwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ubu ni mbirimbiri urugamba rukomeje kugenda rugera mu mahina cyangwa se ruba imberege nk'uko abataramu bakomeza kugenda babivuga. Ni imirwano ikomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kubabwira uduce dushyashya abarwanyi ba M23 baje kuba bakigarurira, ariko nanone ingabo z'u Burundi zo ziri komanga ku gatuza zivuga ziti uko byagenda kose M23 ntago turi buyiha gahenge, nta nubwo turi buyemere gukandagira mu mujyi wa Uvira binjiramo tubarasaho nk'uko byagenze. Ndetse ibingibi biravugwa n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi mu bihe bitandukanye, mu gihe akomeje kugenda havugwa yuko M23 iri kugenda itegura operation zitandukanye zishobora kuza kwibanda kuri uyu mujyi wa Uvira, mu gihe Burundi bwo bugaragaza yuko ibishoboka byose bagushobora kuzabikora kugira ngo babuze aba barwanyi ba M23 kuba bajya muri Uvira, kandi mu gihe Uvira yaba ifashwe cyangwa se injwemo n'aba barwanyi, ibi bishobora kuba inkomoko yuko habaho amakimbirane yo ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, cyane ko igihugu cy'u Burundi cyo gikomeza kugenda kigaragaza yuko M23 ngitabaho, ahubwo abangaba ari abasirikare b'u Rwanda nk'uko uruhande rw'u Burundi rukomeza kugenda rubitangaza. Turaza kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Minembwe tubabwire ibitero bikomeye bya drone z'indege za FARDC bikomeje kugenda byibasira imihana y'abaturage hara muri biriya bice, ariko nanone mudukundire tuze kugenda tubabwira yuko M23 AFC yaje kubohoza utundi duce dutandukanye. Ngira ngo murabizi nyuma yo kwigarura agace kanzibira, aka kanya abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda berekeza mu bice bya Shabunda, ndetse imirwano ikaba ikomeje kugenda yumvikana, aho guhera mu gitondo cya kare abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda basubiza ibitero bikomeye bya FARDC ndetse na Wazalendo, mu gihe bari bakomeje kugenda binjira muri ibi bice byafashwe n'abarwanyi harimo ibice bya Nzibira, ariko M23 nayo biravugwa yuko yaje kuba yagenda ibakinagiza ibasubiza inyuma, ishaka no gukuramo agace ka Shabunda, cyane ko aka gace ariko base militaire nyingabo zose zishaka kugaba ibitero kuri abarwanyi ba M23 nkuko twabibabwiye. Kandi nanone mu byibuke neza yuko nta misi itatu iciyeho abarwanyi ba M23 nanone bongeye kubona abasirikare benshi nyuma yo kunguka abasirikare bagera ku 9,000. Ibi bibaye nyuma yuko kandi nanone mu misi ishize M23 nanone yari yamaze kugenda ibona abandi basirikare bagera ku 7,000. Aba bakaba bamaze kwitegura kuba bashyirwa cyangwa se baba deployed mu bice bitandukanye, aho abarwanyi ba M23 bashobora kuba bagenda bahangana n'igisirikare cya leta mu gihe hari imyiteguro ikomeye. Biravugwa yuko kandi mu gihugu cy'u Burundi niho biri kugenda bibera, aho bivugwa yuko hari abacanshuro bamaze kugenda baharundwa. FARDC nayo nyuma yuko Perezida Tshisekedi yanze gusinya mu biganiro bya Doha cyangwa se kuri dokima ya nyuma isa naho igambiriye amahoro hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, biravugwa yuko rwose Perezida Tshisekedi ibyo yabyanze ndetse akanabitera utwatsi, akavuga yuko icyo ashaka ari uko ingabo z'u Rwanda zigomba kuba zavuye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nyuma y'ibyo ngibyo bikaba bamuha iyo document akayisinyaho, mu gihe kandi abarwanyi ba M23 nabo bavuga yuko gahunda nyamukuru ari ugukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi, cyane ko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo ari komeza kugenda ashinzwa ibikorwa bigiye bitandukanye birimo kuba ashaka kwirukana abanyagihugu ku butaka bw'amavuko. Ni nayo mpamvu rero tutibagiwe yuko nanone tugarutse Kinshasa rwose mu minsi yashize ngira ngo mwarabyumvise uburyo habayeho imirwano ikomeye mu nteko nshinga amategeko hara mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yaje guhuza imitwe y'abatavuga rumwe mu nteko nshinga amategeko. Ibi rero nanone bikaba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba kanyina wa nzamba hano kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo bidatinze rero nkuko twamaze kugenda tubibabwira, reka dutangire ku mirwano ikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma yuko FARDC
FARDC ikomeje kugenda ibombarda yifashije drone zo mu bwoko bwa CH4 ikagenda igaba ibitero mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ubwo ni mu bice bya Fizi, muri teritwari ya Fizi mu by'ukuri ngira ngo murabizi, mu bice bya Baraka na Fizi ndetse no mu Minembwe, mu Bijombo ndetse hariya mu bice bigiye bitandukanye. Biravugwa yuko rero na mu gitondo haramukiye imirwano ikomeye, bisa naho n'ubundi FARDC itigeze ifasha hasi intwaro. Ni ibitero mu by'ukuri byakomeje kugenda byumvikana muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, ariko nyamuneka twirwaneho. AFC nabo bakaba bakomeje kugenda birwanaho nk'uko izina ryabo ribigaragaza, ndetse banavuga yuko uko byagenda kose ibingibi atari biza kubakoma mu nkokora, bakushobora kuza kugenda bihagararaho nk'uko mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda babigaragaza. Impande zombi zikaba zikomeje kugenda zirwana mu gihe abarwanyi ba M23 barimo mu myiteguro ikomeye yo kuba bagenda bigarura ibice bitandukanye nk'uko bigaragara, nyuma yuko kandi igisirikare cy'u Burundi cyo kikomanga ku gatuza kivuga yuko M23 bamaze kugenda bayihagarika kuba yakinjira hariya mu bice bya Uvira. Ariko nanone intare za Sarambwe zo zikavuga yuko uko byagenda kose bashobora kuza kuba bakuramo kariya gace, cyane ko hari ibitero bikomeye bigenda bigabwa mu bice abarwanyi bagiye bafata, ndetse no muri Masisi murabyumva, ndetse tubabwira buri munsi yuko Wazalendo bakomeje kugenda bagaba ibitero muri Masisi mu bice bitandukanye. Nyamuneka ibi rero bikagaragaza yuko iyi mirwano yo ari imirwano itari buze kugenda yoroha. Si ibyo kandi mudukundire nk'uko ingingo zacu z'amakuru agenda akomeye cyangwa se amakuru makuru agenda bitangaza, mudukundire tuze kwigarukira hariya mu bice cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire yuko nyamuneka politike y'igihugu cy'u Burundi nayo ikomeje kugenda igaragaza yuko hari ibintu bishobora kuza gukorwa bidasanzwe. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda anengwa n'ababa hanze y'igihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga yuko mu by'ukuri ari umukuru w'igihugu mu by'ukuri ngo utarigeze agira icyo amarira iki gihugu cy'u Burundi. Ni nayo mpamvu rwose hari ibikomeje kugenda bivugwa. CNDD FDD yo iragenda yongera ingufu ndetse inagaragaza yuko uko byagenda kose, cyangwa se bimwe bajya bavuga ngo umutonomo w'intuza nubuza w'ibikeri ntubuza umuvomyi kuvoma. Ibi rero byatumye CNDD FDD ivuga yuko igomba gukora ibishoboka byose igasavinga umutekano, amahoro ku banyagihugu b'abarundi, mu gihe ho bigaragara yuko bakomeza kugenda bakomwa mu nkokora. Nyamara iki gihugu cy'u Burundi nubwo benshi bavuga yuko ari igihugu gifite ibibazo, uyu munsi Burundi ntago wawugereranya na Somalia, kandi murabizi neza yuko ibihugu bya Somalia ni ibihugu biba bifite ubukungu busa naho bwakabaye bujya hejuru, ariko kubera ibibazo by'umutekano muke biterwa n'imitwe y'iterabwoba igaba ibitero bitandukanye, ikaba yahitana abaturage mu bice bitandukanye mu murwa mukuru Mogadishu. ngira ngo murabizi ibihugu nka za Sudani y'Epfo. Ibi ni ibihugu mu by'ukuri bigaragara ko bifite instabilité, ariko igihugu cy'u Burundi ni igihugu gitekanye, kuko ni igihugu utapfa kumva ngo harimo ubwicanyi bwa hato na hato, cyane ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashyizeho politiki yo gukoresha imbonerakure mu by'ukuri nk'umutwe wa gisirikare, cyangwa se nk'umutwe ukora nka gisirikare ariko wegereye abaturage. Mu gihe haba hari ibitagenda neza muri societe civile, izi mbonerakure zikaba zagerageza kuba zagira icyo zikora mbere yuko mu by'ukuri hitabazwa izindi nzego z'umutekano. Ndetse ibi bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ikijyanye n'umutekano ni ikintu yubatse muri iki gihugu cy'u Burundi, cyane ko gusa ikitarakunda neza ariko nacyo bigaragara yuko baramutse bahawe umwanya byagerwaho, ni ukuba habaho kuvuga ngo ese Perezida Evariste Ndayishimiye ikijyanye na human cyangwa se food staff cyangwa se ibijyanye n'ibitunga abanyagihugu, ubukungu cyangwa se kwiyongera k'ubukungu, nibyo bikomeje kugenda bisa nabi mukoma mu nkokora. Ariko iyo tugiye kureba dusanga igihugu cy'u Burundi gifite records nziza ku kijyanye n'umutekano. Ni nayo mpamvu tutakigeranya n'ibindi bihugu twe tuzi kuri umugabane wa Afrika, cyane ko u Burundi bugenda bugerageza. Mu yandi makuru turi buze kugaruka tubabwire nanone byinshi bitandukanye, ariko nyamuneka mbere yuko dukomeza cyangwa se tuza kugaruka mu yandi makuru, mudukandire kugara kukazogera, kandi subscribe, like, share, ndetse ibiganiro byacu bikomeze kugenda mu by'ukuri bibanyura cyangwa se bikomeze kugenda bibageraho hirya no hino aho muherereye.